Hi folk, dobrodošli spet nazaj na moj kanal. Jaz sem iz Londona in danes sem spila že 2 monsterja, tako da sem malo naspinirana, ampak dajmo kar začeti. Delam London Haul, kaj vse sem kupila v Londonu. I bought it in London. V Londonu ni zdaj toliko velik stvari, bom čisto iskrena, zaradi tega, ker Jaggle doesn't get enough sponsors. Ne, iskreno nisem hotela toliko stvari kupiti, zaradi tega, ker ponavadi pol samo pokažem v haulu and we're done with it. So, imam pudra tukaj. Sem vzela v bistvu samo take stvari, ki sem res jih hotela ali za content, ali pa pač za mojo dušo. V vrečki imamo vse stvari, petrolova vrečka, ker sem mogla nekam vse dati. In dajmo kar skočiti noter. Prva stvar je v bistvu nekaj za content, zaradi tega, ker bi rada na TikToku sprobala, tako da tega ne bom tukaj odprla. V bistvu so sladkarije, tole so Fruity Smoothie Jelly in so v bistvu te, ki jih pač pregrizneš in pol poknejo in tako to zgleda. Zdaj smo sprobali, ker smo bili pač v Londonu skupaj en dan in smo jih kupili in smo jih sprobali. In to je najna prva reakcija, ampak tela bom pa naredila še v svoj TikTok, ker sem malo drugačne. Pa upam, da je tela že prekrizen, ker one so bila horrible. Candy. Naslednja sladkarija so Lucky Charms, ker bi jih rada sprobala. Again, sprobala jih bom na TikToku, tako da če vas zanima, kakega okusa so, skočite na moj TikTok, pogledajte si in povejte, če ste že kdaj probali Lucky Charms in če so vam všeč, ker mene ful zanima, kakve so te penice, ki so not. Also zanima me, kak bo mleko, ko bo zeleno. Sounds disgusting. Also, to je bilo like 20 funtov. Why? I don't know. Zato si nisem veliko stvari kupila zaradi tega, ker so drage. Pa to je tudi bilo like 20 funtov. Whatever. Slednje sladkarije so fruit roll-ups, sem jih hotela sprobati in ker bi rada sprobala zmrznjene. Again, tudi to bo na TikToku. Odprte so že, ker ju režem, pojedu, ampak jaz pa tega še nikoli nisem probala, tako da bo zanimivo. Sploh zmrznjene me ful zanima, pa baje so ful dobre s sladoledom, tako da moram očitno sladoled kupiti, čeprav ga ne maram, pa gonna try. A so to vse sladkarije? Mislim, da so. V bistvu, ti random crackerji so ostali zaradi tega, ker sem jih hotela tam pojesti, pa sem pozabila, rice crackers, nič posebnega. Zdaj pa prijemo do zabavnih stvari. Ok, v Disney Store sva šla, ker sem pač mogla iti v Disney Store in sem si v bistvu kupila 2 stvari. Eno je tale flaška lonček. V bistvu je pač flaška kot une, a veš, Starbucks cups, ampak je lonček, keramičen. In v bistvu je z Herkulesa, look at him, he's so cute. A so to izustrilo? Ja. Herkules je ena izmed mojih top risank. Najboljše 3 so mi Aladdin, Herkules in Mulan. In v risanki Herkules dobi svoj merch in takle zgleda, tako da imam zdaj njegov merch and it's really adorable. In na drugi strani piše Herculade, Lemonade, so I thought it was funny. Pa vada. Zdaj pride z takim zamaškom, pa dobiš zraven še tudi slamco, če hočeš skozi slamco piti, tako da cute. To ladam zdaj dol. Fuj. Je my Herculade. Obožujem jo. So res je cute, come on. So adorable. Naprej v Disney Store sem vzela še tele Mickey Ears, ker sem trenutno obsedena z igranjem Disney Dreamlight Valley in zbiram Mickey Ears in res moram iti nazaj v Disneyland sometime soon, ker moram imeti izgovor, da jih nosim. A veš kaj, ker tale video bo izgovor, da jih nosim, ker so cute as hell. Also Star Wars themed so, zaradi tega, ker so tele v obliki princese Leie. Adorable. Obsessed. Še ene Mickey Ears imam, ki so tudi Star Wars themed, tako da I guess zbiram Star Wars themed Mickey Ears. Tole sem kupila v Claire's, v bistvu par stvari sem kupila v Claire's, ker sem si hotela malo accessorizati svoj outfit. Nič posebnega, pač sem tak ploček za mašnico, ki je kind of matches to. Verjetno se vsi sprašujete, kak je Starbucks cup, ki sem ga vzela v Londonu, ker če me poznate, veste, da iz vsake države prinesem en Starbucks cup. In tokrat sem najdla enega very special, ker je to v bistvu od Shayna Dawsona najljubši cup. It's my favorite cup of all time. I've been using it for like 2 years. The matte black, the little bedazzles. Ja, pa ne me sprašvati, koliko je stalo, ker je bilo ful preveč. Ne, v bistvu bom povedala. Ta cup je bil 16 funtov, tale je bil pa 14,95, a s to videlo. Ja, expensive, but I love it. Un dan, ko smo se dobila z Evo v Londonu, smo šli v Sherlock Holmes muzej, ker je pač ena izmed mojih najljubših lokacij v Londonu. Pač veste, da vsakič, ko sem v Londonu, moram iti na 221 Baker Street, ker pač obožujem Sherlocka Holmesa. Edino ena stvar je, tokrat ni bilo naše serije, ker je zdaj očitno Enola Holmes bolj pomembna. Excuse me. Kupila sem si eno takole uro, v bistvu to je pač škatlica. Whatever.
super, ker ura je tukaj, sem jo že nosila and it's very adorable. Pač gor je narisan Sherlock in spodaj piše tudi One Baker Street, London in mislim, da je še vedno nastavljena na londonski čas, tako da moram spremeniti, zdaj je 1 uro naprej. Koliko je ura? Ura je 11:42. Pa všeč mi je zaradi tega, ker je zlata, ne pravo zlato, obviously. Ima rjav pašček, edino kar me moti tole je srebrno. Sovražim srebrno pa zlato skupaj, ampak tega nisem videla prej, so. Ampak vseeno je pač Sherlocka ura, tako da valjda jo bom nosila. Ni bila toliko draga, 17 funtov je bila, ker je sam navadna ura, nič posebnega. Še ene sladkarije, ki smo mislili, da jih bomo pojedli v Londonu, pa jih pol nismo. Zdaj pa imamo make-up, ki sem ga v bistvu kupila za Lauro, ker me je prosila, da grem v pač Sephoro. Nič stvari niso imeli, ker je bila gužva in whatever. Sem pa šla pol v Space NK, ker si to trgovina, kjer sem jim pokazala seznamke stvari, ki mi jih je Laura naročila in smo najdli par stvari, ne čakaj, niso vse od tam, čak. Te dve stvari sta iz tiste trgovine Milk Makeup. Sploh ne vem, zakaj to kaže, to sploh ni moje, to je za Lauro, pa nimam toliko stvari, veš, pa moram malo zavlačevati, zato da bo pač vsaj 5 minut tega videa. Pravno, vzela sem ji Kush Clear Brow Gel, pa Electric Glossy Lip Plumper, zelo drago. Eno je bilo 20 funtov, drugo je bilo pa 23 funtov. Sem pa pol šla še na najni ulici v TK Maxx, kjer pa pač imajo ne stvari in sem tudi najdla Milk Makeup, ki je bil na znižanju, ker pač je broken in ni bil prodan procajt. V glavnem, TK Maxx is where it's at, če hočete poceni pač nek malo bolj high-end make-up, zaradi tega, ker dajmo primerjati, da je tole približno isti produkt, ker je tole v bistvu Kush Lip Glaze, tole je pa Plumper in ta je bil 23 funtov, ta je bil pa 6,99. What a steal, am I right? In pol sem jo vzela še en tale Flex Foundation Stick, sicer ni v njeni barvi, tako da sem morala odločiti, da bo sploh vzela, ampak je bilo 9,99, ker tega v trgovini bilo najmanj 40. V glavnem, we love that, Milk Makeup, it's okay, I guess. Laura loves it, so... Kaj še imamo pol? Sploh nimam to veliko stvari. Oh my god, teh je polno zdaj po tej vrečki, pač te jih odprla. I kind of hate them, niso tako dobri. Pa sem šla v eno azijsko kozmetiko, ker sem hotela vzeti pač par stvari in prvo, kar sem vzela je tale Anessa Perfect UV Sunscreen Mild Milk for Sensitive Skin SPF 50+. Ne vem, niti ne vem, koliko je stalo, po moje ne 15 funtov. Tudi bom na TikTok odprla in sprobala in bomo videli, kak je. I do not know, sam zelo se mi je cute. Rabila sem sončno kremo, so, I took it. To je moj reasoning. Pa vzela sem še tale Tone Up CC. Vse, kar piše v angleščini, je color control. Bom preverila na TikToku, pejte prečekirati, če sem že preverila in bomo videli, kako deluje. Right now, I do not know. Sem pa zaradi tega, ker sem dosti stvari zapravila, sem dobila še eno mačkino darilce, ki pa je tale prstanček. Sam en tak navaden mali prstan. Se mi zdi, da take stvari, they go a long way, pač takimi trgovinami, ker pač ono res pokaže nek appreciation, da si pač kupoval pri njih. In res ni a lot, samo en tak cute prstan je. In I'll never forget it. Pač vedno si jo zapomnila, da je bilo v oni trgovini full cute in ker sem dobila še darilček. To bi moglo več trgovin delati. To so zdaj kind of vse te stvari. Zdaj vam bom pokazala, kjer knjige sem si še kupila, ker valjda jaz ne moram iti nekam, kjer imajo angleške knjige, če si ne kupim vsaj 500 knjig, tako da grem jih zdaj poiskat. Jure absolutno sovraži, kadar prinesem domov preveč novih knjig in definitivno sem prinesla preveč novih knjig. Ampak v moj zagovor, eno sem že prebrala. Upsi. Jaz ful rada berem na podzemni, ker je the best vibe. My god, oh my god. Ker mi je pač tak res chill moment med tem, ko hodiš v krog in si ful zmatran in ne veš, kam bi se dal, noge te bolijo in se pač usedem dol in berem in je the best. Kjere knjige imamo? Prvo sem vzela With This Kiss, ki sem jo že prebrala in zato zgleda whack. I Break Spines, okay, zaradi tega, ker pač dobra knjiga mora biti tudi well loved and I loved this book. It's cute. Pa sploh nisem vedela, kje se dogaja, v bistvu sam zadnji sem prebrala, ker je v bistvu timeless romance with a sprinkling of magic. In se dogaja na Piccadilly Circus, kjer smo midva preživela večino časa. Fant, v katerega se glavna junakinja zaljubi, dela v The Palace Theatre, kjer smo midva gledala Harry Potter and the Cursed Child. Tako da, cute. To je bilo pure coincidence, ampak I loved it. Priporočam tole knjigo, ker je ful taka lahkotna, ampak vse niti ne toliko lahkotna, predvsej je tudi dark in zanimiva v glavnem. I rate it
8 od 10, 9 od 10 zaradi lokacij. Naslednja knjiga, ki sem jo vzela, v bistvu to sem vzela, ker sta bile buy one, get one, half price. In sem vzela A Witch's Guide to Fake Dating a Demon, čeprav sem to knjigo videla že, mislim, da v Felixu v Sloveniji, but vseeno, končno sem se odločila, da jo vzamem, ker je pa cute, nimam pojma, je bila cenejša tam. Well, anyway, niste jo še prebrala, obviously. Whimsically sexy, charmingly romantic and magically hilarious. This book put a spell on me. Ne vem, bomo videli. Ko smo že glih pri demonih, to je bilo zdaj full smooth, šla smo v Forbidden Planet trgovino, ki je v bistvu ogromno majane pop kulture, funkotov, figuric, pač teh fan majic, mrča, ogromno teh stvari in v spodnjem štuku imajo ogromno knjigarno, kjer so vse nerdy knjige in vse from the nerdy shit you can imagine. Dobesedno vse sem najdla, razen Sherlocka serije knjig, which kind of sucks, ker sem bila full excited za to in niso imeli nikjer, so sem vzela the next best thing, ki pa so Supernatural knjige. I still love Supernatural. Sam and Dean, biggest vibe ever. Tukaj sem bila happy, da sem jih najdla. V bistvu ena tale knjiga je bila 8 funtov, 300 vsake, ne, ta je 9, ta je tudi 9. Ok, ena je očitno slabša. In pač so tale Cold Fire, Mythmaker, Heart of the Dragon, cute. Sem dal sploh napisati, če ste gledali ali pa gledate Supernatural, ker jaz sem bila toliko obsedena s to serijo, I swear. Skoraj bolj kot s Sherlockom. Čeprav to sem kind of folk pozabila, Sherlocka nikoli nisem, Sherlock je forever in my heart. Ko smo že glih pri Sherlocku, jaz sem full smooth s temi segwayi. Sherlock Holmes Museum, tam sem si kupila eno knjigo, sicer ni iz serije knjiga, ampak je Mind Palace Puzzles, v bistvu pač take igre so noter, uganke in full cute je not, pač so perfect. In v bistvu grejo te uganke od zelo lahkih, pač easy, do precej težkih. In iskreno ne vem, če sem jaz sploh dost pametna, da karkoli tukaj pogruntam, ampak bom probala in bomo videli. I'm scared. Ok, zadnja knjiga, ki sem si jo še vzela, je pa od Colleen Hoover. Ne, da so mi od Colleen Hoover neki full dobre knjige, vseeno pač vsaki najde nekaj, kar mi ni všeč, ampak so mi pa full berljive, rada jih berem, ker pač so relatable, oziroma ne relatable, realne. In zdaj sem prebrala Konča se z nama, začne se z nama, čaka me še November 9, Verity, pa zdaj imam še Slammed. Zdaj, če vas zanimajo moja mnenja o teh knjigah, bo definitivno objavila na TikTok, ker bi rada govorila o knjigah tudi tam, zato da pač se malo več pogovarjamo o knjigah, ker so cool in več volka bi moglo brati. V glavnem tole je Slammed, 3 deli so, drugače pa full cute zgleda, ker pridejo vsi 3 deli skupaj, zaradi tega, ker pa zgleda kot metuljček. Jo pa že berem, prebrala sem eno poglavje in je cool. To je vse za knjige. Še nekaj. Jaz sem živalski vrt in jaz sem hotela enega pliškota, ker pač sem posedena s pliškoti in sem hotela, da mi Jure enega kupi, zato imam spomin London in sem dobila tegale. Zaradi tega, ker bo v bistvu moj prop za moj Shen cosplay za name nevidnega, ki je čez 3 dni. To je malo lepo. I stole him. Glavnem full je fluffy and I love it so much. Ime mu je Po, ker je pač Kung Fu Panda ali pa Jack, whatever. Zdaj spim z njim. Še zadnja, v bistvu realno najbolj pomembna stvar. Jure mi je za rojstni dan kupil Pandoro zapestnico in takrat sem dobila kronico. Charm, moj prvi charm je bil kronica in zaradi tega, ker smo šla v London, je krona že nekako London themed in zato nismo vzela nekaj, ki bi bila tematsko na mesto, kjer smo bila. Teda sem si izbrala enega drugega in sem si v bistvu izbrala Miki Miško. Look at him, he's so cute. To je moja kronica od prej, ki pač zdaj tudi reprezenta najin prvi dopust, se pravi London, in pa Miki Miška, ki predstavlja mojo ljubezen do Disneyja. To je to. Na koncu videa sad. Oh my god, ful sem sad, da smo dejansko prišli domov in da nismo več v Londonu. Tako prvo pogrešam v hotel. Pogrešam, ko smo sada šla na zajtrk v Starbucks. I love London so much. To je to za tale video. Če vam je bil všeč, mu dajte en like, da spodaj se naročite na moj kanal. Komentirajte, katera od teh stvari je bila vam najbolj všeč in nič ne. Lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se v naslednjem videu. Ciao!